IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nangipaay ti Department of Social Welfare and Development wenno Dswd kan iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno Ltfrb iti cash relief assistance karang iti PUV driver ditoy probinsya. Inbatad ni Ltfrb Regional Director Crystal Sibayan na umabot iti siyang magasot 32 a driver kan operator manipod iti agduduma ang munisipalidad tinakaawat tinasao at tulong. May naik iti raytoy tunggal may sakat na kaawat iti 5,000 a pesos. Nandito po tayo ngayon sa Ilocos Norte Centennial Arena. Kasama po natin ang Dswd at kami po mula sa Ltfrb. Nag-distribute tayo doon sa CRA or Cash Relief Assistance po para sa ating mga PUV drivers or jeepneys. Mayroon silang matatanggap na 5,000 po mula sa Dswd. Ang total na nasa listahan namin na makakatanggap ngayon is 900 plus, 932 to be exact. 900 plus. Yes. Actually, ito na yung last leg natin. Natapos na tayo sa other provinces of Region 1 like Pangasinan, La Union, and Ilocos Sur. So dito tayo ngayon sa Ilocos Norte for the distribution. Kabayatan na inpakaamuna nga imuna na nagturong da iti nagduduma wenno da duma probinsya iti Region 1 kas kumay iti Pangasinan, La Union kaniti Ilocos Sur. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.